ariko umunsi hagize uwibeshya akatwishoraho ntabwo azasubiraho yaturutse. U Rwanda, igihugu gito giherereye muri Afurika y'Uburasirazuba, cyahuye na jenoside imwe mu zikomeye kandi z'ubugome bukabije mu mateka ya vuba, cyahindutse igihangange mu bya gisirikare ku buyobozi bwa Perezida Paul Kagame. Ibi byagaragariye mu kuba ruyoboye ubutumwa bwo kubungabunga amahoro mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika yo hagati, ndetse no mu bikorwa bya gisirikare byateguwe neza muri Mozambique. Icyakora ingabo z'u Rwanda zanashinjwe kugira uruhare mu bikorwa by'ibanga byateje impaka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo n'ibivugwa ko zaba zarashyigikiye umutwe w'inyeshyamba wa M23 wamamaye cyane. Muri iki gice cy'ibiganiro tuzajya tubagezaho bya Documentaries, turasesengura uko Perezida Paul Kagame yahinduye igisirikare cy'u Rwanda akakigira kimwe mu bikomeye kandi bifite ijambo rikomeye ku mugabane wa Afurika, nubwo byagiye binakurura kunengo n'ibitekerezo bitandukanye. Kugira ngo dusobanukirwe neza n'ukuntu igisirikare cy'u Rwanda cya none cyagiye gihinduka no gukomera, ni ngombwa kubanza kureba neza amateka y'igihugu. Nyuma yo kubona ubwigenge, u Rwanda rwategetswe na Gregoire Kayibanda, wari uzwi nk'umunyapolitiki w'umuhezanguni ushyigikiye cyane ubwenegihugu bw'abahutu. Ariko mu 1973 habaye kudeta ikomeye ku butegetsi bwe, ubwo General Major Juvenal Habyarimana yakoraga kudeta ya gisirikare akavanaho Kayibanda maze agashyiraho ubuyobozi bwe nk'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Icyakora hanze y'imipaka y'u Rwanda hari hatangiye kwiyubaka umutwe wari ugiye guhangana n'ubutegetsi bwa Habyarimana. Impunzi z'abatutsi hamwe na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bari abahutu batangiye kwishyira hamwe mu muryango wa politike witwaga Rwandan Patriotic Front (RPF) waharaniraga uburenganzira bwo gutaha ku mpunzi z'abanyarwanda. Ishami ryawo rya gisirikare ryitwaga Rwandan Patriotic Army (RPA) rikaba ryari rigizwe hari n'abanyarwanda bari barahungiye muri Uganda. Benshi muri bo bari bararwanye ku ruhande rwa Yoweri Kaguta Museveni mu ngabo za National Resistance Army (NRA). Ibi byabaye mu gihe Museveni yarwanaga intambara y'ishyamba yo guhirika perezida wa Uganda Apollo Milton Obote mu myaka 1980. Ubwitange bwabo n'ubuhanga mu mirwano byatumye bahabwa imyanya ikomeye kandi yo hejuru mu gisirikare cya Museveni. Muri abo basirikare b'abanyarwanda hagaragaye cyane abantu babiri b'ingenzi, Fred Gisa Rwigema na Paul Kagame. Bombi bari bararwanye ku ruhande rwa Museveni kuva mu ntangiriro z'urugamba rwa NRA. Bagaragazaga ubuhanga mu gutegura intambara no gukurikiza amabwiriza ya gisirikare nta gusubira inyuma. Mu mpera z'imyaka 1980, uko ibibazo bya politike mu Rwanda byarushagaho gukara, Rwigema na Kagame batangiye gukusanya no gutegura mu ibanga abanyarwanda bari mu gisirikare cya Uganda, babategurira kuzavamo igisirikare cyiswe Rwandan Patriotic Army (RPA). Imyumvire ya gisirikare ya Museveni yagize uruhare rukomeye mu miterere, imiyoborere n'indangagaciro za RPA. Mu ngabo za NRA, amapeti n'izamurwa mu ntera byashingiraga gusa ku bushobozi n'imikorere myiza, kandi abasirikare bose baba barize cyangwa batarize, abakiri cyangwa abakene, bafatwaga kimwe kandi bagashyirwaho amahame akomeye angana kuri bose. Ihame ry'imyitwarire, discipline n'uburyozwa cyaha byabaye inkingi ya mwamba ya RPA, bigatandukanya itsinda n'andi matsinda menshi y'inyeshyamba yariho muri Afurika y'icyo gihe. Mu kwakira 1990, umwuka mubi wa politike mu Rwanda wari ugeze ku rwego rwo hejuru. Fred Rwigema yatangije igitero gikomeye cya RPA, aho igitero cyaturutse mu karere ka Nyagatare ni mu burasirazuba bw'amajyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda, ariko ntibyatinze kugenda nabi. Ku munsi wa kabiri w'igitero, Rwigema yararashwe, bituma umutwe usigara udafite umuyobozi kandi wacitse intege. Muri icyo gihe gikomeye nibwo Paul Kagame wari uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mahugurwa ya gisirikare yahise agaruka gufata ubuyobozi bwa RPA. Ubuyobozi bwa Kagame muri icyo gihe gikomeye bwagize uruhare rukomeye mu kugena hazaza ha RPA. Yashimangiye umuco wa discipline ikomeye, ubufatanye n'uburyoza cyaha rusange ndetse n'indangagaciro za gisirikare. Ahindura umutwe w'inyeshyamba wari mu bibazo bikomeye cyane, awugira igisirikare gifite umurongo uhamye kandi gikora neza. Nk'umuyobozi, Kagame yashyizeho amategeko akomeye agenga imyitwarire, ateganya ibihano bikarishye ku banyuranyaga nayo, nko kutumvira amabwiriza, ubujura, kunywa inzoga mu kazi cyangwa guhohotera abasivili. Yanashimangiye ko yaba abofisiye cyangwa umusirikare usanzwe bose bagomba gukurikiza amahame amwe, bityo ashyiraho umuco wa gisirikare ushingiye ku buryozwa cyaha n'uburinganire mu mategeko. Mu kiganiro Kagame yatanze mu 1996,
yasobanuye ko yashyize imbaraga mu guteza imbere abayobozi bashobora gufata inshingano nta kurobanura no kwimakaza imikorere ishingiye ku gufatira hamwe ibyemezo muri RPF, muri guverinoma no mu gisirikare. Paul Kagame na RPF bashoboye guhagarika jenoside maze bafata ubutegetsi bw'igihugu. Icyakora basobanukiye ko gutsinda urugamba rwa gisirikare byonyine bitari bihagije kugira ngo igihugu kigire umutekano urambye. Niyo mpamvu muri Nyakanga 1994 RPA yahise itangiza gahunda yo kwinjiza no guhuza abasirikare mu rwego rwo kubaka igisirikare kimwe gihuriweho, mu rwego rwo gukomeza kugenzura neza igihugu no gukumira ko habaho indi ntambara mu gihe kizaza. Hatangijwe gahunda yo kwinjiza mu gisirikare abasirikare bahoze mu ngabo za leta y'u Rwanda ex-FAL batari baragize uruhare muri jenoside. Mu mpera z'1994 hatangijwe gahunda yo kongera kwigisha no guhugura abo basirikare ku kigo cya Gako cyari gishinzwe kwakira no guhuza abasirikare giherereye mu karere ka Bugesera. Abofisiye bahoze muri ex-FAL bashyirwagaho bagakorana n'abofisiye ba RPA bakigishwa discipline, indangagaciro n'imiyoborere bye byararanze RPA, igisirikare gikomeye kandi gikora neza. Abofisiye benshi muri bo bari barigeze kurwana barwanya RPF, basanze bahuje byinshi biri mu rurimi, amateka n'ubwenegihugu bwabo nk'abanyarwanda. Umwe mu bahoze ari ofisiye muri ex-FAL yigeze kuvuga ko ubutegetsi bwa Juvenal Habyarimana bwakoresheje amacakubiri ashingiye ku moko mu nyungu za politiki, bukagabanya abasirikare bukabagira ibikoresho byifashishwa mu kugondera ubutegetsi. Ku ishingiro ryayo, gahunda ya Kagame yo guhuza igisirikare ntiyari igamije gusa kuvugura imiterere ya gisirikare, ahubwo ari igikorwa cyo kongera kubaka igihugu. RPA yagomba kuba igisirikare cy'igihugu cyose gifunguye ku munyarwanda wese witeguye kureka amacakubiri ya kera no kwakira ubumwe. Mu gihe cyakurikiyeho, abasirikare barenga 15,000 bahoze mu gisirikare cya kera, mu basaga 40,000 babarirwaga muri icyo gisirikare bashoboye kwinjizwa neza muri RPA. RPA yananyuze mu byiciro bitatu bikomeye byo kugabanya umubare w'abasirikare. Buri cyiciro kikagira uruhare rukomeye mu kwigira igisirikare cya kijyambere kandi gikora kinyamwuga. Icyiciro cya mbere cyo gikorwa cyo kugabanya umubare w'abasirikare cyabaye ako kanya nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, cyaranzwe no gusezera benshi mu basirikare bagera ku 20,000 bari barinjiye muri RPA mu gihe cy'intambara. Muri abo harimo abarokotse jenoside, barimo n'abana bari barinjiye mu gisirikare bakiri bato bashaka ubuhungiro muri RPA kugira ngo bibarinde kwicwa cyangwa se bashaka kwihorera ku miryango yabo yari yarishwe. Bitandukanye n'intego za RPA zari zarahungiye muri Uganda kandi zararwanye mu ntambara yo kubohora igihugu, abasirikare bashya kenshi baburaga discipline ihagije, ubumenyi mu igenamigambi rya gisirikare n'uburambe ku rugamba. Abatanga buhamya bagaragaje ko bamwe muri abo basirikare nta discipline bari bafite, cyane cyane aboherezwaga mu bikorwa nyirizina bashoboraga kugwa mu byaha byo kwihorera no guhohotera abaturage. Nubwo benshi muri bo nyuma baje gusezererwa mu gisirikare, RPA yahise icyuho binyuze mu kwinjiza abasirikare bahoze muri ex-FAL no guhugura abandi bashya babigize umwuga, bityo umubare w'ingabo ukomeza kuguma ku rugero rukenewe muri icyo gihe kitari cyoroshye nyuma y'intambara. Icyiciro cya kabiri cyo kugabanya abasirikare cyabaye mu gihe cy'intambara ya mbere ya Kongo yo mu 1996 n'1997. Intambara u Rwanda rwagizemo uruhare rukomeye cyane. Kigali yabonaga iyo ntambara nk'amahirwe yo kurandura burundu umutwe w'abahezanguni b'abahutu bari barahungiye mu burasirazuba bwa Zaire nyuma ya jenoside, bagakomeza guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ingabo z'indobanure z'u Rwanda zifatanyije n'iza Uganda zabaye inkingi ya mwamba, zabaye urutirigongo rw'urugamba rwa Rwanda zire Kabila, zikora ibitero byateguwe neza kandi bihuriweho, byatumye ingabo za Mobutu Sese Seko zitsindwa mu buryo bwihuse. Icyiciro cya gatatu kandi cyari gikomeye kurusha ibindi cyakurikiyeho nyuma y'amasezerano y'amahoro ya Lusaka yo mu 1999 yasojwe burundu mu gushyira iherezo ku ntambara ya kabiri ya Kongo muri Nyakanga 2002. Iyo gahunda yacungwaga na Komisiyo y'u Rwanda ishinzwe gusezera no gusubiza mu buzima busanzwe abasirikare. Igikorwa cyatewe inkunga na Banki y'Isi kigamije gufasha abahoze ari abarwanyi gusubira mu buzima busanzwe. Mu byibanzweho harimo abana bagera ku 2600 bari barinjiye mu gisirikare bakiri bato bazwi ku izina rya Kadogo, bari barakoreshejwe mu ntambara. Mu gihe u Rwanda rwavaga mu ntambara rujya mu cyiciro cyo kongera kubaka igihugu, abayobozi ba gisirikare babonye ko ari ngombwa guhindura RPA bakagisirikare cya kijyambere kandi gikora kinyamwuga gishobora kurinda umutekano w'igihugu mu gihe kirekire. Iyi ntego yagezweho muri Kamena 2002 ubwo RPA yahindurwaga ku mugaragaro izina yitwa Ingabo z'u Rwanda, Rwanda Defense Force RDF. Mu rwego rwo kongera ubushobozi bwayo, abofisiye b'abanyarwanda batangiye koherezwa kwiga mu mashuri akomeye mu gisirikare ku isi, harimo ayo muri Kenya, Afurika y'Epfo, mu Burayi no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Kugeza muri 2004 RDF yari imaze kwigaragaza nka zimwe mu ngabo zikomeye zubaho kandi zikora neza kurusha izindi muri Afurika. Ku buyobozi bwa Perezida Paul Kagame, u Rwanda rwihaye umwanya w'umufatanyabikorwa wizewe mu by'umutekano ku bihugu bikomeye ku isi birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, bikarushaho kurwubakira isura y'igihugu gifasha mu kugarura ituze ku mugabane wa Afurika. Gahunda ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo guhugura no gufasha ingabo za Afurika mu bikorwa byo kubungabunga amahoro yashyize u Rwanda ku mwanya wa mbere mu mikorere myiza mu bihugu 17 bya Afurika byari byitabiriye ibikorwa byo kubungabunga amahoro. Kugeza muri 2024 muri Kamena, u Rwanda rwari rumaze kohereza abasirikare bagera ku 6,000 mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga amahoro, bituma ruba igihugu cya kane ku isi mu gutanga umusanzu munini w'ingabo muri ibyo bikorwa. U Rwanda kandi rwabaye igihugu cya mbere cyo muri Afurika mu kohereza ingabo muri Darfur muri 2004 mu rwego rwo gutabara ku kibazo cy'ubutabazi bwihutirwa cyari muri Sudani. Bitandukanye n'izindi ngabo zagiraga ibibazo by'ibikoresho n'imiyoborere, ingabo z'u Rwanda zagezeyo zifite amahugurwa ahagije, ibikoresho bikwiye kandi zifite discipline ikomeye, bituma zihita zigirirwa icyizere nk'ingabo zikora kinyamwuga. Uretse ibikorwa byo kubungabunga amahoro by'umuryango w'abibumbye, u Rwanda rwagiye runagira uruhare mu bikorwa bya gisirikare mu bindi bihugu bya Afurika binyuze mu masezerano y'ubufatanye hagati y'ibihugu bwabyo. Muri Mozambique, ingabo z'u Rwanda zohereje umutwe w'ingabo z'indobanure zigera ku 1,000 mu ntara ya Cabo Delgado muri 2021, zibasha kugarura ituze muri ako gace kari karazahajwe n'imitwe y'inyeshyamba zishingiye ku myemerere ya Kiyisilamu. Mu buryo nk'ubwo no muri Repubulika ya Centrafrique, u Rwanda rwagize uruhare rukomeye mu gukomeza no kurinda ubutegetsi buriho, abafashwa guhangana n'ibitero by'imitwe y'inyeshyamba. Mu myaka ishize uruhare rwimbitse rw'u Rwanda mu bikorwa mpuzamahanga byo kurinda umutekano rwanakuriye igihugu ishoramari rituruka mu mahanga, ndetse runafasha ubuyobozi bwacyo kwirinda igitutu cya politike gituruka hanze. Mu Gushyingo 2024, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wemeje inkunga ya miliyoni 20 z'amayero yo gufasha ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique, yibanda ku bikoresho bitica no ku mafaranga yo gutwara ingabo mu ndege. Cyakora izo nkunga hamwe n'izindi zagiye zitangwa ntizabaye nta maka, kuko hakomeje kuvugwa impungenge ku bivugwa ko u Rwanda rushyigikiye umutwe w'inyeshyamba wa M23 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Paul Kagame n'ingabo z'u Rwanda banenze bitewe n'ikinyuranyo gikunze kugaragara hagati y'imvugo za diplomasi u Rwanda rutanga ku rwego mpuzamahanga n'ibikorwa by'ingabo za RDF ziboneka ku butaka. Iri tandukaniro rigaragara cyane ni mu ruhare rw'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva mu 1996 u Rwanda rwinjiye muri Kongo inshuro 2, rusobanura ko ibyo rwakoze byari ingamba zo kwirwanaho ku mitwe y'abahezanguni b'abahutu bari barahungiye muri Kongo nyuma ya jenoside yo mu 1994. Kigali yakomeje kugaragaza ko ibyo bikorwa byari bigamije kurinda imipaka y'u Rwanda no gukumira ko hajya habaho kongera kwiyubaka kw'imbaraga z'abagize uruhare muri jenoside. Icyakora kuba u Rwanda rwaragiye rugaragara kenshi mu bikorwa bya gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byagiye bituma rushinjwa ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu, ibyaha by'intambara, gusara umutungo kamere mu buryo butemewe n'amategeko, ndetse no gushyigikira imitwe y'inyeshyamba yo muri Kongo. Ibyo byose byagize ingaruka zikomeye ku isura yarwo ku rwego mpuzamahanga. Guverinoma ya Kongo ndetse n'indorerezi mpuzamahanga bagiye banenga u Rwanda ku bivugwa ko rushyigikiye umutwe w'inyeshyamba wa M23 uri ku isonga mu ntambara zongeye kubura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uwo mutwe wa M23 uzwiho kuba ufite ibikoresho bihagije, abasirikare bahuguwe neza kandi ufite imiterere y'imikorere iteguye, kandi kuva kera hakekwa ko habwa inkunga ya gisirikare niyo mu by'ibikoresho ituruka mu Rwanda. Ibirego Kigali yakomeje guhakana yivuye inyuma. Nyuma y'imyaka myinshi itagaragara ku rugamba, M23 yongeye kwiyubaka muri 2021, itangiza ibitero bitandukanye, yigaruriyemo Gikomeye cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Raporo y'itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye yo muri 2022 yagaragaje ibimenyetso bifatika byerekana ko abasirikare b'u Rwanda barwanye bafatanyije n'inyeshyamba za M23. Izindi raporo zishingiye ku mafoto n'amakuru y'ubutasi zagaragaje ko u Rwanda rwahaye M23 inkunga mu bijyanye n'ibikoresho n'inyongera z'abarwanyi, ndetse ko hari abasirikare b'u Rwanda barwanye ku butaka bwa Kongo. Ibi byose byateje impungenge ku rwego mpuzamahanga, bituma habaho gusaba ko habaho kubazwa inshingano ku ruhare rw'u Rwanda muri iyo ntambara ikomeje kubera muri Kongo. Intambara M23 yatsinzemo ingabo nyinshi z'abasirikare barimo n'abacancuro b'Abanyaromaniya ndetse n'abacancuro bo muri Leta Zunze Ubumwe za